Now you see that. Naye bana abapoli babona bo. Nicyo turenda kugambaho sebo. Nicyo turenda kugambaho sebo. Ndabona ko twatambura barujira mu batwe cyane biyenye. Nobo tambula kati kusawa zeyengera ko tibabo kubanga wakiti era nobo kwato omuntu omuwawa aliko n'omutwale ku sisa natwabda kikemu rawa maji kumwata ati obora nisana tibabura sawe nobo twale omuntu n'obera gwe noyekweka oba nogendere mwe natambula yeka kati anaso okukikola niye wanyi bajja kwata akinga naye ate tusobola kola ki tukagumaho twatujya aho turi muka nabona abantu bapikira ngo musho wanje arisize nka hari akashozi ari nenta ari kurisa hata abantu baje bantekana ibipanga n'amacumu bankwatirira hano mbarangira umushije wanje hati bagama ngo buriya ngo tukagusigaho kire ne tukwita nagamba nanyo ruhanga anyire musirizo bamudabasa kufa bakora cyatu wanje kuba murebere ko nagambire ruhanga wanje banyita urawe yasigaye ente yaza ari kumpambya gukora iki kunjuna hati ko ari yahambya bari kwija kunjuna nkakuno bamure umutwe ari kwija bamugaruza kuri hafamu mwe mutemire mu famu mushamu nano gumusha waza kureba it's not land ahubwo kandi yo kubera igitaka rya mugisheri bari kufa tibakarumbira amakagu nabagambira amakago abantu tibaryo wito n'abantu abatuze abahandikirwe abamazire myaka muri ganyi nayo konga ko hari kuzamaketa buri nibagamba ngo nitaka rya mugisha. No, it's not really land issue. This is a tribal war. But now the situation has gone out of hand. Nababwa no muntu mu muhanda nibamutera bari yembuzi bakazimara nibagenda nkahe nibaza kuronde zindi mukendisho empunu za kasi nabazirya zikaho nibaza handi mukendisho embuzi zanje bibire barya bayiguta. But all cases are at police. So itwe kituru kushaba no kugira ngo government etahiremo bareke gumani bahurikiza ebintu byo mu rubaju bija hacicweka barebe burika eyibarumbire bangambire ha hari meka nemwe yo mutoro eyibarumbire abatoro they are doing their work. This is now the season eyo kuhinga abantu bona be kukusiro mu maka abandi bona no kuja bari kwirukanjiro wake simi bona shabantu barazo mu maka gabo. Aba bakiga n'abatoro banywani babo bobuzali kandi bazarrein baswerein namugisa akatakeze akatusanga tuvamu ntulyakamu ntubazahamu tulivamu tusana ababuzali ekizibu ekiro mugisa yalese okwakaniza abantu kubamu enganda kwakaniza enganda nagaitwa abantu abamu naganyaga mulingogo abayasange mu mwitako ugeze akababinga bona atabasasule na rukuni amajwa akagokya ibintu byabo akabisisa umwanya akagutema ababingirwa abo ibintu byabo abisisire ubo twakusasa abantu abasasa bayamsize government
balinoonya oba baina balina essimu balirwanisa amagezi ga Buganda. Twareba abantu bija baletwa enyuma yitu yegwira amacumu panga n'ebindi bishongwe ati kuza kugira bati ino mukazi abirare habuze ugwanje baramweta kontinento yanje ati kuze twafa aho twatandika kwiruka turanze nyuma abo kugira ngo mukazi uriya birare aryo murema we yagwa bamushanga bamutandika ku mutema ate tutambulireko awo tulabe ekinabeerawo naye nga tujja kubakwata as long as tukolera ki wamu muli wetakolera wamu ekitulese wano nsonga zaki eza munnaffe gwe batemye naye of course nga ffe security twagala gamba nti ekikola kibi mukitegere teri muntu asogamba nti twenkalejinga ki yinza okola ekintu ekibi ng'ekyo kubanga enkya ate kisobola okubeera ku muntu omulala mukitegedde so ekisookera ddala embeera of course si nungi kubanga tuli mu kunyolwa naye twagala kubazaamu maanyi nti lwakubanga nti challenge tulina ffe nga security temwagala tuwa information enungi mukitegedde tewali security wegenda okola yokka tewali community wegenda okola ki yokka ate njagala kubaza amanyi nti tiimu eno yonna evuddeyo abamu bavudde ku region abamu bavudde wa tubakakasa nti tujja kubakola ki tujja kubanoonya naye nga tuli wamu nammwe mumpulidde naye mmwe mugamba kitandugaho yeseyingiya wano ganinayo sijja kubalimba oli bw'omugamba agamba nze bajja kunzita nange mukitegera ekintu ekyo katujja kubanga nti eno embeera tugitambulira mpaka ddi bw'onoosirika bajja kutema maama bateme taata bateme muzzukulu bateme mutabanyi muwulira so let's work together but we want to promise you nti tugenda kunoonya abantu abo tugenda banoonya temubeeramu nakutya kwonna tujja banoonya as long as mutuwa information mukitegere nako twatambula barugiremu batwita n'ebiyenje government is a new